الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puas din ha pamuji serta pagsyukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irin isab kita ni humampit din ha sa lago-lago nikmat dirihilan kato taniw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amunain parkala ya alup na to bihaon serta kumakita niyo pengajian dain ha ayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa surah Ali Imran ayat hangga tustu aparman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. In ayat ini ni maog daing hapar sa babansin ambuk family na bulak sampai limukay siya gyatusan tahun in pagbulak nila dun haon subay nakaratong in Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Madina ampa siya nahalulay ampa nagbalik mabya singkain na tagna in pagkasilasasin magkampung na ini labi in pagkampung sin magtaymanghod haa ka ma-Islam. Dahil sinamuin lang ta hangkarugo atawa hangkaturunan. Adapun bang hadya kehatihan sing kita in hangkaturunan na bang siya maagad nilain kabayaan sin Allahu Ta'ala kanila maurul nila madto-madto impamiat sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lipat in karayawan dirihilan kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala may tadi lipat hangan sin pagtaymanghod haagama ikarwa hangan sin in sila ang kaliuran magkampung sabab inyaon lamod siya ring nga amin uno amunain pag-ianon lang niya ini zawil arham amin hangka liuran siya at awalong ta kakunahan musog paton in rahim sin ini ikaw pagyanon doon amin parsog patanday nga ina sing kita iban sinamata inyaong kampung ta sambil piyang daakan ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakabtangan niya hadis niya ta'allamu ansabakum. Ambok riwayat long niya, ta'arrafu ansabakum. Hatihan niyo, ingatan niyo, in kampung niyo. Pasal sing kalagguan sin, karayawan, bang maagad in kabayaan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Naroon na ini, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagnasihat kato tanyo sa daing hapardakan sin Allah Ta'ala
Sabab da kan sintuhan lang niya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Panggayunggong kamu, paluwid sin Allahu Ta'ala, iban ay kamu magpulak kanat. Impagyanon luwid doon hayaon, amo na inagama sin Allahu Ta'ala, amo na inagama Islam. Wa'tasimu bidinillah. Panggayunggong kamu, maun paagama sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, labi luwa. In kita piya panjari sin Allahu Ta'ala supaya makapagtag-ipon kaniya. Supaya ang pagtag-ipon nato harap patuhan Rabbul Alamin na ikarihil sin Allahu Ta'ala in kapatot nato din kaniya, amunain tung basan niya kita doon hapyang daakan niya kato himinang sinpiag marayaw niya, iwan tumangkis dahing haamin piyang langad niya. Naamoy adtuin, subay na to hatulon. Na ini nilang ta, pagka nasabot taroon, in ayatin, ini maog paamin sila nagbulak, dahing hapar sa waban, bukon datod mabugat, sa sumakawa pasalsin, naglawak na sila, pakanya sabab na suway na amin apo da kumanin nakapin, inapo malaas, way roon na roon limalahil, suway rimatong in Rasul sallallahu alaihi wasallam, ampa sila napapagbatok nagbalik. Amo na lang niya impanubo sin Aus, iban sin Khajraj. Amo na yung tao Madina. Na inaus ngan tao, damikyan day sabin Khadraj, ngan day sab tao, in sila ini maglanggong, magtay manghod, inina nila lang ko hiyapo na ila. At ini hangka ina sila, bihan, sa sumakawa, hawak to in Khadraj na hinang naapo, apo, bata da kumanin nakapin katantan doon haon, na hati ko baha, wala na nag-urol, simbi ang mga pangkat nila, naglupa na aon piyag sa to ang tiyo-tiyo, na hinang parkala dakula. Na iba ni mga inikatan, magjato ini. Muna-muna jimatu, amunain, anak sinapo na to Adam alayhisalatu wassalam, amunain, Habil iban sin Kabil. Amin sambil biyuno sin magulang in manghud niya. Bihan. At niya manghud niya, amunain, simuno kaniya, sabab siya magulang. Na ini laungta, parkala din na kita mag-urol siya to, sa sumakawa in nakapahambok kanila, nagbalik, nagbatok, in ini pagsumpatan nila nagbalik kay na naurol in tanuran sin sila dahil ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya na simpang daaki sin Tuhan Rabbul Alamin in daakan sin Tuhan Rabbul Alamin amunain lang ta manggayunggong ha agama niya nahinang parsababan siyud in bigi jantong nila sin kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala dahing ha sabab sin siyod sin kabuga in jantong nila na doon hayaon naon ha antara nila yung paghabuok sarta doon sila ng gayunggong tindukanan nila in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala amon hindi arasin pamunato Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ini amuinin subay panawag-tawag singkatan bariman, panawag-tawag singkatan Muslim, amuin, maun pa amuin hikapagsumadya sin magtawtay manghud haagama sin Allahu subhanahu wa ta'ala. In partawagan, amo na yung pagsumadya, bayang hapagsumadya maun yung pagtulong tabang, doon hapagtulong tabang yaon, amuin magtataod in bistahan sin amal ibadat tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. At ini ang paghambukan doon haon, amo na lang yung pag-ianon albir wat taqwa. Amunain hinang
marayaw sarta iwan kabuga pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo inin subay pag hambuukan, pagtulong tabangan, at taawon alal birri wat taqwa, wala taawanu alal ismi wal udwan. Amo aning biyay ta katutan niyo. Biyan, na in mga sila ini, biyay ta doon haon in jimato kanila, sin Allah subhanahu wa ta'ala, laong niya, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Tumtuman niyo in ni'mat sintuhan kaniyo. Bihan. At niya ni'mat, yarihil kanila, amin asal pagkasila sa nila, nakauna pa sin sila magkampong, tumakawa na bulak yadto, doon hayaon, hipapatumtum kanila, hipapaurol in, pangkat nila, hipapaingat, bihan. Id kuntum aadaan, in kamo nakapaguno, nakapagbulak kamo, nagkuntara na kamo, paalla pa bay na kulubikum. Naman jari piya paghambuok sin Allah subhanahu wa ta'ala in, bigi jantong nila katan hangan sin Tuhan Rabbul Alamin. Hangan sin akama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, in, pag ini uno yaon, paghambuok sin bigi jantong nila, bat bita doon hansin, Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya, al-qulub junudun mujannada. Al-arwah junudun mujannada. Ida ta'arafa ijtama'at wa ida tanakara ikhtalafat. Ini nyawalihan, hati niya, nyawalihan, biada ketasimbiyataan amunain, jantung ta iniin, makabatok kaniya, bihan, amunain parsuk patantaywan sintuhan Rabbul Alamin, na, laong niya, apabila magkilahi na, mangingat na, inhang ka jantung, bihan, hati niya, bihan sa pantun, in mu'min hang ka jantung, in muslim hang ka jantung, na, bihan yan, in hang kakahinang yan, hang ka jantung yan kata. Hangkan na in mga sambil pahinang maasiat ini, kagilahan mo in tao, mag-akad-akad sila, magdungan-dungan, maghinang sinamuin, panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, hasibu hinang. Biyan na simpagsirik yaon, magsirik sila katan. Biyan na simpag-anyayayaon, mga nyaya sila katan, nag-akad-akad. At minsan wala nag-akad bihan, sibuin kakahinang nila. Minsan sila wala nakapag-akad. Nain sila yadtuhang ka, nyawalihan. Nabanglaw niya magkilahi, mag-iingat yan ang kanawalihan, maghambuok sila. Nabang sila bukon hang kakaran, imbigi jantong nila, magpulak kanat sila. Nabihad to. Naray nga mga yaon, inagama Islam, mahinang sabab, hikatawang kanila, simpaghambuok nila, doon agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang sila hambuok family. Bihan, sabab na in Muslim magtaymanghud, hambok family, in mu'min damikian magtaymanghud, biya siya hambuok, biya mga family. Biya tin sa pantun niya. Na iniin subaylong niya panawag-tawag singkatan mu'min. Iwan panawag-tawag singkatan Muslim. Amad to. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Nalam sinallahu ta'ala roon, in kaalan niyo, naon pa antara niyo in pag, sulang manulang sarta, nakapagkuntara kamo, na piya, pagbatok sinallahu ta'ala in bigi jantong niyo, paasbahtum bini'matihi ikhwana. Dahil hasarab sin ni'mat sin ka-Islam, amuin, nasambot sin pag-iman, sin bigi jantong niyo, palam sin bigi jantong niyo, in ka-Islam, doon haon, na ni'mat sa lago-lago, na hinang kamo nagbalik, magkaymanghod. Wa kuntum ala syafahu pratin minan nar. In kaaunan niyo, bang kamo wala nakapagbatok, in kahalan niyo, yaon kamo habi sin apinal ka jahannam. Paan kadakum minha. Nasabab sin hidayat sin Allah Ta'ala, labay ring amin,
pagpasampay simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kamu hiyawas sin Allah Ta'ala daing habibi sinar ka jahannam maun pa amuin ini ka Islam in ka Islam yaon amunain magda kanyo matok madto pakaridaan sin Allah Ta'ala sarta intumbas niya amunain surga bal kalaan intutungbasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala yaon impagyanon husna wa ziyada impagyanon husna amunain surga tiya takama aun palabiring husna balabi-labihan amunain pagbay matasin ipon iban sintag ipon kaniya amunain Allah Subhanahu wa Ta'ala mara magkita isin ipon in Allah Ta'ala ha mga tausulga biyan kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun na mga yan katan na piyatatarang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kato taniyo in mga kaayat-ayatan niya haunin sambuton na to haunin hibugit na to in sambuton na to in katan marayaw piyag marayaw sin Allah Ta'ala in hibugit na to amuin di jarihon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kato taniyo bat bang na to naurol yan to katan hinangon na to hindi akan niya layuan na to impyang langan niya doon hayan tumubuin hidayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kato taniyo mga katawtay manghuran haagam Islam naamu yadtuin subay batukon singkita niyo labiloba na to wajibin hukuman hatiap-tiap Muslim paaunon niya in piyang daakan ini sin Allah Ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam biadahad to isabing panawag-tawag to bihad to ra isabin inihinangon na to habya sin nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakapaghalulay nakapagsulot nagbalik pabiya sing kain at tagnaim pagkasilasan nila doon haon sampay limawi pa impagla sa sinansar harap pa mga muhajirin damikyan day sabi mga muhajirin pa ansar misan sila bukon mag aso kampung daing hapar sa babansin amuin nang gayunggong sila haaka masin Allah Subhanahu wa Ta'ala amunain pagyanon al-i'tisam bidinillah al-i'tisam bihablillah amuin nang gayunggong sila haluwid sin Allah Ta'ala impagyanon luwid amunain aaka masintuhan na to Rabbul Alamin na ron hayan laungta wajib hakatan Muslim amuin aunon nila in pagtulong tawang an yataawanu alal birri wat taqwa sarta an yahdharu at taawun alal ismi wal udwan iwan tinggalan nila in pagtulong tawang doon hamin himinang dusa iwan sin maaunin pagkuntara suwayad to iniayaran sin tiap-tiap pambuklan katutan nyo iban biyeta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala roon kay napusan sinayat na dugaing ayat longta doon haonin Allah Subhanahu wa Ta'ala lando pangsan in mulka niya ha mga tao sumulang doon hayan hapardaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bihan wala ta'awanu alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab bunalunat Allah Ta'ala lando pangsan in amuin ini mulka sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mga tao sumulang doon hapiang daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala naman jari niya ini suway na to ini hipag nasihat bukon kita magnasihat matlabi iningat taring kanila hasyo-syo na manusia magnasihat kita maksud niya roon magpasampay kita kanila biya simpagpasampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon ni maana niya lang mo ikaw nagnasihat matlabi na ingat mo rin ang mga tao niya sihatan mo ri
makajari in tao kulang impanghati kimukog dan hasara, maka nasihat ha mga tao yaon ini labi maingat sa sumakawa naka bungko hasara sinallahu subhanahu wa ta'ala, manjariyad to makapagnasihat in kulang tiyo-tiyo in ilmo, haamin maingat mamaugbog hasara sinallahu subhanahu wa ta'ala, iban sinta o mataod ng ilmo na timaod man nila ilmo bihan, wala na nagayad sininang niya sambil nakabungko na siya hasara sin Tuhan Rabbul Alamin. Bihan yan. Naamo ini kagunahan sing kita impagyanon lang niya an nasihatu liwalatil umur. Labi-labi na to, subay nasihatan, patumtumon, mga tao nagdararungan sin ini pakaradyaan si manusia. Biyan na si mga nakura, halom sing kauman, biyan na si mga sila nagdararungan si pag-akama, amin subay sila daran niya nasihatan. Daran piya patutumtum sin pagmabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan. Kaya naamuinin partawakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag nasihat, awulatil umur, an yattaqullah. Subay sila, magbabuka pa Tuhan Rabbul Alamin. Kaya na, biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala, harukay ng ayat, Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Yan na suratun Nisa ayat kanuman taglima. Biyita dunay ni sinallahu subhanahu wa ta'ala. Labay ring harila simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na in uno-uno hinang wayron halga pa Allah subhanahu wa ta'ala ha mga tao amin wala siyod sin pag-iman in bigi jantong niya. Labi-labi na tod manghukom siya way pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, tanto in siya makalanggal na hasara sin Allah ta'ala. Nasabi ito, ayaw kaulong niya himinang sinhinang deng hatuhan Rabbul Alamin ini at tinapangdaak sin Allah subhanahu wa ta'ala bang wayron pag-iman mo patuhan Rabbul Alamin wayron pamarat saya mo roon haamuin hak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay na to kahatihan nito labi-labi na to mangdihil ka hukuman haamin bukon in hukuman yaon labay daing hakitab sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sunna sindaak sin Allah ta'ala amunin pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangaon doon haon lang niya piyagsagaan bangaon doon haon piyagbulakan sin dua tao atawa dua family atawa dua pangkat sin manusia na inyan katan biyaitaan kita niyo subay hadya kita niyo manghukum hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw kita niyo lumakso pa pikilan na to iban sinakal na to bangaon piyagsagaan na saruon doon subay siya amin hatulon iban lang niyo amin wayroon doon naon kabaakan nila ginawabaran nila amuin dalil mahugot deng hatuhan Rabbul Alamin na inyan katantan subay hadya kita tumaytay haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala bang agama sin Allah ta'ala aun siya aturan sara sarta in sara yaon dililay piya tatarlang sindaak sin Allah ta'ala pamuhon ato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabangyaon tumaytay na rin dito hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala na subay kita niyo magmalila na. Magmalila na magtuy-tuy. Ayaw na kita ini lumagpikilan do kaing bihay ni bihayad turi. Misanda yan amuin tiyugdan na kita sin hukuman nito. Sabab in kaadilan biyayta sin Allah ta'ala i'dilu walau ala anfusikum.
butangan niyo ing kaadilan, labi-labi na mga tao nagdara, sin pamarinta, halawon sing kauman, subay siya adil. Labi luba na tuod, adil siya pabaran niya. Misan pabaran mo ing kiyugdan, baytaan ing bunal. Ibayta ing bunal, misan pakaw kiyugdan. Doon hayin, ayaw ko magnapi. Di man jari napihan, insara sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena kabingan kita sin lubog. Bihan yan. Karena doon ini, mataod dahil nga mga ayat, bita katutan nyo sin, Quran mahamul liya. Dia kita nyo papanghukumun, hauno na piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Bang kamu magdihil hukuman, doon hahukuman na panaog sin Allah subhanahu wa ta'ala, day nahadarat niya, maun paraak niya, piya sampay sindaak niya, doon kita niyuhan, manindukanan, haamuin, kasabunnalan pag-ianon. Bating kasabunnalan, wayron dukaing din sin Quran, iban sin sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hukmul jahiliyati yabghun? Wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumi yuqinun. Uno lang niya, intay maun niyo, hukuman si mga tao jahil, amuanin piun niyo, di in sarayo, aun lang niya, aun pa ba makarayaw ring hukuman sara sin Allah subhanahu wa ta'ala? Bihan, ha mga tao, amuin mahugot, in pamaugbog nila, yaon kanila in kahugot siniyakin halang bigijantong nila, di sila umukat daing hasara sintuhan na to Rabbul Alamin. Karena maita, sabab aong kapiligruhan to, sa lago-lago kapiligruhan. Uning kapiligruhan ini, damikian beta haayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul Ma'idah, ayat kapatantagupat, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Na hisiyo-siyo hindi manghukom sinsara na panaog sin Allah subhanahu wa ta'ala na in mga silayan na in suko nila atawain silayan mahinang sila dahil nga mga tumpukan sin nagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unin may tangianan pagkupur doon na ini. Sabab tiabunan nila insara sin Allah ta'ala, inpialahil nila maun pahukuman, piyang hukum nila amuin pikilan nila ibang sinaktal nila. Nain sila nagkupur. Hati ni sin kupur ini, tiabunan insara sin Allah ta'ala. Biha, ni karuan niya na وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Na hisiyo-siyo inang hukum, sin hukuman, bukon dahing haamin piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala, na in mga silayan, makasud na sila hatumpukan sin mga silaan niya. Iyan niya nila, muna-muna yung ginawabaran nila. Pagubos iyan niya nila, in hiukom nila, doon na yan sa babimpiang hukom nila, akal nila ibang pikilan nila. Bihan. Hikatunya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Hisiyo-siyo hindi manghukom sin hukuman na panaog sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga silayan, pasik. Hisin pasik. In first class sin pasik, amon yung mga munafik. Innal munafiqina humul fasiqun. In mga munafik sila na yan in pasik. Bihan. Amo na in pagianon manusia naghihinang simpyang daakan, naghihinang simpyang langan. Kita kau yan. Naghihinang simpyang langan, naghihinang na simpyang daakan. At inipya paglamod-lamod nila. Bang sila makalamod at tumpukan nila, maghinang sinamuin sa tulaat, sulang patuhan, biya sa kaulaulain sila, nagahambuok biyahan ang kamaksud, ang kakahinang.
Bang isab sila makahambok ka mga sila bariman, ay ikaw na abang mo kitaon silain, mahukutin pag-iman dahil hakatan. Bihanin ingat nila tumapuksin, rahasya nila, dahil hatuhan Rabbul Alamin. Intiapukan nila, Tuhan bang mapaamuhon sa, wala nila kaya ingatan, doon haon, intiang kisan nila mano siya pagkain nila. Bukon Allah Ta'ala, at may ta, kaya ingatan sin Allah Ta'ala yung kignot kaywal nila. Wala pa di majatuin hinang nila, yari amuin, kignot sadya sin bigi jantong nila, kaya ingatan na sin Allah Ta'ala. Kaya ingatan na sin Allah Ta'ala, jumatoy bandi. Insong nila hinangon. Bihan yan. Naamurain mga sila, makatumtum, surun simpang iman, amuin makatawbat pa Allah Ta'ala, di makalanjalin hinang nila mangi. Natin yung mga sila tumukon pasik. Sababin sila nakapagtawbat, at taibu minagdan, bikamanladan badaho. Isisin nakapagtawbat, dahil hauno, dahil ini kasaan nila, dahil harusan nila, biya sa kaulaw-laway roon do sa harusan nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihan yan mga katawtay manghuran, hakama Islam. Nasabihan, wajib hakatan nagdararungan, labi-labi na tod parkala si mga muslimin, amin yaunin kabuga nila tutog pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikaruan niya subay sila, yaon manghukom sinhukuman sara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. An yuhakkimu syariat Allah. Inhipang hukom nila amunain, hukuman sara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an yajtami'u alaiha. Sa doon silahan maghambuok. Wa an yatanasahu. Iban doon sila magnasihat niya sihati. Hasara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukon magnasihat sila, magpakita sila siningat nila. Magpakita sila sinin sila tagaakal. Bihan. Bukon bihan to. Sarta lang niya, an yada'un niza wal ikhtilaf alladhi yadurruhum wala yanfa'uhum. Subayin hinangon nila, hibutang nila, hibugit nila, hitilo nila in mahinang sabab sinikapag alukakat, hikapag sagga, hipagsulang manulang sa kaanaing mga yaon katantan, makamudarat kanila. Bukon sadyang mudarat, maun pa amin tao nakahinang kaniya sampaysin, nakaagad simpikilan nila yung sinakal nila, makananamsing kamudaratan. Dahil Allah Subhanahu wa Ta'ala, iwan, inhinang yaon di magmumpaat kanila katantan. Wayron nakahampit sing kamumpaatan pakarayawan. Namo yan, na lawi-luwa na to, kawajiban doon, amuin, doon manggayunggong sila, hakasabunnalan. Amunain, agamasin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amunain pag-ianon sirat al-mustaqim. Dan sa buntul-buntul, harap pa Tuhan Rabbul Alamin, amunain agaman niya. Amuin pagluwaslong sa ransing kita. Amuin nagdaawa kita Muslim, nagdaawa kita bariman, na subay kita amuin muna ring hakatan. Murul deng ha, liabayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon kita niyo magnasihat niya si hati, halaw man sin sara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban, humali deng haamuin, mahinang parsababan, ikapagsulang manulang, iban tinggalan inamin, mahinang sabab sin ikapagsulang, doon kita niyo maghambu kakasabunnalan. Insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Na habihad to, mga katawtay manguran, kalo-kalo mamarahin na yan to, pangadjian misan haupo-haupo, na ibot, bukon ini hamanga sila nagnanakura sadya, sa sumagawa hakatan, labi-labi na, amuin, pakanya kita niyo, aun diara na to, masuliya, halawm sin family na to, ininikatan, na manjariin anak, magnasihat pamaas. Bangyaon kaniya in kasabunnalan. Manjariin, bukod niya tulong tamaas sa diyang magnasihat. Maun. Aun waktu anak, manjari magwasihat pa, maas niya.
bang in maas niya long ta doon haon nalawong harap pa ini bukod amo bihan. Sabab may ta, wajibin hukuman. Al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Hambuk siya panawag-tawag sinagama Islam. Subay paaw nun labi-labi na. Sim mga tao nagdara. Pakaradyaan dakula. Halawm sing kauman. Biya mga nakura sin kauman yaon. Amin magpaon sila. An yuassisu. Maghinang sila lang ta. Tumpukan. Punin tumpukan ini. Al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Amuin manglala ini mangdaaki pahinang matarang ma'ruf hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halawm sin agama sin Tuhan Rabbul Alamin. Wan nahi anil munkar. Iwan sin uno-unong hinang piyag mungkir sin Allah ta'ala subayad to magsama-sama ingkatan manglang doon haon hasupaya di jumato halawman nila amuin malapay sila sin katan ini kaliruan halawon sin kauman nila bihad to mga katawtay manghuran na doon hadya kitahan tumubtub manghumbay dako kanyo katan na waktu ini aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hoy,